I pozdrav svima ljudi moji, došli video. Danas kao što vidite, nažalost je došlo vreme da se prebacim na Windows 11. Iako se pitate zašto prelazim na Windows 11, jednostavno Windows 10 više nema podršku suporta i naravno zbog svih novih drivera. Tako da ljudi moji, pre početka videa bacite like, share i subscribe, a mi se bacimo na video. I evo nas ljudi moji na desktopu i kao što vidite, fiksao sam Ethernet i također sam snimio video i možete ga pogledati na mom kanalu. A sad je došlo vreme da ubacimo ovaj flash drive i da pokrenemo instalaciju Windowsa 11, a to ćemo uraditi ovako. Kada sam ubacio flash drive, u File Exploreru će se pojaviti dve particije. Prva je Ventoy, a druga je VTOF-i. A ono što mi potrebno da uradimo jeste da uđemo u BIOS. I kada smo ušli u BIOS, potrebno je da promenimo boot option 1, to je da stavimo našu flešku na boot option 1, također možete i ovo staviti na boot option 2, nije bitno. I potrebno je da sačuvamo i da kliknemo enter. I ovo će ugasiti vaš kompjuter i on će se možda sam restartovati, a možda ćete ga vi morati upaliti. Kao što vidite, u mom slučaju kom se samo restartovao i sad će nas ubaciti u boot menu, to jest u Ventoy. Ako se pitate šta je Ventoy, to vam je bukvalno program koji stavite na flešku i kako je objasnim alat gdje možete imati više operativnih sistema u jednom. I kao što vidite, evo ga, Windows 10 ili Windows 11, mi ćemo izabrati Windows 11, kliknut ćemo boot in normal mode i evo ga ljudi moji, instalacija Windowsa 11 je zvanično krenula. Inače, jako mi je žao zašto moram da napustim Windows 10, ali nema veze, tu nam je Windows 11. I nakon malo vremena smo u ovom prozoru, to jest u instalaciji, i ovdje ćemo samo kliknuti next i naravno želimo da ovaj Windows bude instaliran na našem PC-u. Product key imam, tako da naravno neću opet da ga ubacim, zašto već imam. I ovdje ćemo morati da sačekamo, meni je na ovom kompu home verzija instalirana, tako da ću ići samo next lagano, ići ćemo ovdje accept i ovdje će mislim biti onaj dio za diskove, to jest na kom disku želimo da. Ovdje će napisati na kom disku želimo da instaliramo Windows 11, ja ću naravno staviti na mom M2 SSD-u zašto je on mnogo brži i bolji od hard diska. I naravno ja uvijek volim da deletam sve sa ovog diska, naravno i sa ostalih, tako da ću to sada uraditi. I evo kako to izgleda kada sam formatirao sve fajlove, naravno samo backup nisam dirao, znači formatirao sam sve fajlove i deletao ostale particije, tako da je sad potrebno da idemo na next i Windows će zvanično biti instaliran na disku 1 ili ti na M2 SSD-u i naravno nećemo ništa da nam sačuva. I evo ga ljudi moji, pokrenula se instalacija, tako da vidimo se kada se ovo bude završilo. Ok, kompjuter mi se startova i vidjet ćemo šta će sada bude. Da, ja mislim da će sada pokrenuti onaj deo instalaciju ili se već Windows instalirao, ne znam, ali ovo je bilo realno jako brzo. Zašto? Zato što instaliram Windows na M2 SSD-u koji je jako brz i šta će sada bude, da, kao što sam i rekao, ova ovdje instalacija i ona će se završiti bukvalno jako brzo. Ovo se završimo i vidjet ćemo šta će sada bude. Ja mislim da će sada bude onaj kao prozor gdje podešavamo Windows, ne znam iskreno, zaboravim instalaciju Windows 11, a Windows 10 instalaciju bukvalno znam na pamet, ali ćemo sada vidimo, evo ga, Tough Gaming i vidjet ćemo šta će sada bude i šta će biti. Sad bukvalno završavamo instalaciju i to će se završiti jako brzo, kao što vidite već je na 94%, evo ga, just a moment i sad će se ubaci u onaj prozor, to je u onom prozoru gdje ćemo moći da podešavamo sve. I baš kao što sam rekao, evo ga ljudi moji, Windows 11 i ova animacija mi se jako sviđa, tako da je sada potrebno da podesimo Windows. Znači ovdje ćemo da idemo yes, nećemo layout, to ćemo ići skip. I sad će nas uskoro pitati za internet, dobro, to sam konačno rešio da imamo šta će sad. Trenutno piše ovdje checking for updates, ali nema veze, jednostavno instalira se novi Windows. Šta će sada bude? Ok, sada je potrebno da nazovemo naš komp, a ja ću ovaj komp nazvati kako, nazvat ću lepo Tough Gaming, zato što se tako ovaj komp i prezvao i ići ćemo next kao što vidite i vidjet ćemo koja će sljedeća opcija biti. Samo želimo da završim što pre, da updateujem sve i da polako podešavam Windows. I evo ga ljudi moji, kao što vidite, trenutno se Windows 11 instalira, tako da ja odo da jedem i javit ću vam se kada budem jeo. A do tada ću samo ostaviti instalaciju, neka radi u pozadini. I ljudi moji, nakon nekih 20 minuta, znači jeo sam i kao što vidite, sada je potrebno da se ulogujem i to vam naravno neću snimiti. Nakon što sam se ulogovao, potrebno je da napišem pin i to vam naravno isto neću snimiti. Ok, napisao sam pin i to naravno ne možete vidjeti, tako da ćemo sad vidjeti koja je sljedeća opcija. I sljedeća opcija, klasično, ovdje ćemo naravno ugasiti sve, ne želim da imam lokaciju itd.
ugasio sam sve, tako da idemo accept. I ljudi moji, sada je ovdje potrebno kliknemo continue, ali ne znam zašto ovdje piše last backup July 1 2030, znači 2030 bukvalno još nije, znači ovo je vjerojatno neki njihov bug. I ljudi moji, trenutno smo pri kraju instalacije, kao što vidite, ja mislim da sam sad popunio sve i da ću sad ući u Windows, nadam se. Ipak se nije završio i ovdje moramo da stavimo zašto ćemo koristiti ovaj kompjuter. Ja ću naravno ovo skipati, ako stavim gaming onda će mi preuzme neke njihove igrice, jednostavno ne želim to. I ovdje kao što vidite možemo da povežemo fon i dodali su opciju iPhone, što najjače ovo bi mogao da uradim, ali realno mi ne treba, tako da ćemo ići skip, zašto bukvalno telefon mi uvijek stoji na stolu i stvarno mi ovo ne treba, ići ćemo i ovdje skip. A naravno ako budem htio, ovdje ćemo staviti not now, a ako budem htio da povežem iPhone to ću raditi poslije, a ne u toku instalacije. I ovdje ćemo isto ići next, ne želimo Microsoft 365, idemo skip. I ja mislim da će nas sad ubaciti u Windows, zašto se polako prisjećam ovoga. I evo ga ljudi moji, kao što vidite Windows 11 je instaliran. I sad ću ja naravno podešavati sve drivere itd. itd. I ljudi moji, to bi bilo to od ovog ovdje videa, nadam se ako ste uživali, obavezno bacite like, share i subscribe i vidimo se u nekim od sljedećih. Post!